Kalau korang nak tahu, bos saya memang lawa. 오빠 강남 스타일 강남 스타일 낮에는 따사로운 능한적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 Lepas tu, dia single. 오빠 강남 스타일 강남 스타일 낮에는 따사로운 능한적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 Dan Chai yang rasa dia boleh mengurat bos saya, silakan. 오빠 강남 스타일 Korang join saya, follow saya, tengok apa jadi. Dari RM 900 sebulan, Anda semua mampu memiliki rumah sendiri. 3 bilik, 2 bilik air memang cukup selesa untuk keluarga anda. Tunggu apa lagi? Klik apply now sekarang. Saya bantu anda memiliki rumah hari ini.